Sika tiragsak ko. Tinapalabas, nagbakasyon da Oliver ken Don Romeo iti probinsya a lugar da Elisa. Ket natakwatan da nga dagayam restaurant ni Jinky Ijay. Ket ni Tess ti mangiman manihar. Nagsangsangit mo't ni Jinky, gaputa saan na nagawawid ni Oliver, ket kailiw nan daytoy. Nasa umot ni Sita ken kuana asaan akailiw ni Oliver, ket saan na nga ayayaten daytoy. Gapu iti dayta, nakapungtot ni Jinky, ket binarsak na iti florera ngem saan anatamaan ni Sita. Kabayatan na agsublin da Oliver ken Don Romeo iti syudad, ket nasaot idon nga aglayon da iti restaurant ni Richard. Ita gagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Sika tiragsak ko. Aglayon tayo di restaurant ni Richard, iho. Ijay tanamangan. Iho, sana rumbang aguram ni Richard. Inagaw na ni Elisa kanya, Papa. Di mo sawan ti kasta, iho. Diyak kaya't nga ginura kayo nga kapsat. Di mo kumaguraan ti kapsat mo, Oliver. Ipagpagapom ko man kaniya nga amayo. Sige, Papa. Aglayon tangarod iti restaurant ni Richard. Agyaman aknukas iho. Di mo guraan ti kapsat mo, gapulang iti babae. Papa. Saan yu ko mga itulok a matadagal ti linnangan yung agkapsat? Nuan yaman ti parikotyo ng agkapsat, sulbaran nyo kumay tinasayata wagas, kat di yu itulok nga ginura kayo. Wan, Papa. Halang arod, iho. Ilayon mo to'y kotse iti restaurant ni Richard. Kaputa ka iliw ko na ti panaglalanglang tayo atalo amangan. Sige, Papa. Mangan tayon. Elisa, agtugaw kan dito'y abay ko. Sige, Richard. Sige, senyor. Mangan tayon. Oliver, mangan ka matan. Jak ninamnama asimrak kagayaman, Elisa. Wan, senyor. Ato ti sidaan, senyor. Ikak ta platon. Oh. Aday ta, senyor. Kan di kay unay itiin na po'y, ha? Ti kayat da Oliver kan Richard. Agbyag kayo pa'y itinaunday. Tati kayat da? Maimatangan nyo pa'y ti panagdakkel dagiti apuyo. Wan, Elisa. Sana bale, senyor. Agtrabaho akmanan dito restaurant. Kat kanayunan nyo ti umay dito eh. Tasyak mismo ti agluto iti kanan nyo. Talaga? Wan, senyor. Naimas lata ti lutok. Nga uray awan aramatak apang paraman. Sige. Kanayunak nga rod ti umay mangan dito eh. Oh, Richard, Oliver, apay adi kay mangan. Mangan kayon. Okay. Tapno makapangan kayo. Sige, panawan kayon. Inak mangisagana iti inuman nyo. Sige, mangan kayo laang. Awan ganas ko amangan. Di ka tumakder, iho. Di yu pilitan ni Oliver. No di na kayat timangan, Papa. Imbagak matan kada kayo adwa. Ipagpagapuyo kumakanyak nga amayo. Ni ka di Elisa, ti pakadadailan ti linangan yung agkabsat. Papa. Diyak kayat nga ginura kayo. Tanukas ta ti mapasamak. Amangan no pumusaya kadagos. Papa,
Richard anak, Oliver anak, pangasiyo. Urnusan niyo ti parikotyo. Sige, Papa. Umuna ako na rumwar. Aglayo na kung injipasdek ko. Oliver! Bayan yun, Papa. Sige, ituloy tayo timangan. Richard anak, panagkunag kat nasken nga ibagata ni Oliver ti pudno. Papa, Gaputa jak kayat nga ginura kayo adwa. ngem Papa, Amok iho. Agayat ka kini Elisa. Ngem panagkunag kat nasaysaya at no ibagam kini Oliver ti pudno. kasano ni Elisa? Sigurado ariribukan ni Miss Jinky. Mailimad ni Oliver ti amin kini Jinky. Papa, Maaramid mo ka di ti imbagak, iho. sige Papa. Aramidak. Nukasta, mapanta adwa ijay pasdak na. Papa, Itan, Richard. Salino ti papanan nyo, Richard. at dala ka sarita miya tao, Elisa. Rumar kami kini Papa. Kat sikan ti makam mo dito eh. Sige. Siya kung ti makaam mo dito yung restaurant. Agsubliak matla dagos. Sige. Urayan na ka. Tagkuyog tamot lang agawid. Juan, Richard. Anya ti kata sa wanda ti, Papa. Apaya ka doon ti tao. Sige, panawan kayo adwa. Agsarita kayo. Mapanak ijay terasa tagpaangin ak ijay. Anya ti kaadam di ti pasdek ko, Richard. Jack kumakayat nga aramidan da ito'y, Oliver. Gaputa ay ayatakmat ni Elisa. Kan gaputa saan akayat ni Papa nga ginurata. Gapulaan kini Elisa. Ah, Kan kayat ko pa'y nga ibaga. Akayat ni Elisa ti umadayokan ka. Nang runa ita. Gaputa di na kayat amariribok ti biyag na. Nang runa pa'y kat umadanin ti kalay sayo kini Jinky. lawagam ti kayat mong ibaga, Richard. Addan anak yo kini Jinky. Kat sigurado nga iso ti kalaysam. Iso nga ingkadang ni Elisa apagparangan nga agasawa kami. Asyak ti ama ti anak na. Anyat kayat mo asawan. Sika ti ama ti anak ni Elisa, Oliver. Anya. Naulimak ti biyag ni Elisa. Iso adi mo kuman nariribukan pa'y. Saan kami nga agasawa akas iti kunana? Nasa una ladaytakan ka. Gaputa di na kayat ariribukan nyo ti biyag na. Kayat na tinatal na abiyag. Nukasta. Siyak ti ama ti anak ni Elisa. Ipamaysam ko man ti imatang mo kini Jinky, Oliver. Kat di kan makibiyang kay ni Elisa. Oh, kasano, Richard? Agawitan? Naidalimanat ko amin nandito yung opisina. Sige, Mabitlaang. Apay ka di analiday ka. Sa dino ngamin tinapanan nyo ka ni senyor. adda ibagakan ka, Elisa. Pasensya ka lakuman. Gaputa imbagak kini Oliver. Nga iso ti ama ti anak mo. Anya? Ginuranak ni Oliver. Gapukan ka. Kat day tatisan akayat ni Papa mapasamak kada kami kini Oliver. Anya ti kayat mo, asawan? Ni Oliver. Kat kabsat ko, Elisa. Anya? Sana kayat ni Papa nga dadi mi pagkinaawatan nga kapsat. Iso akayat na nga urnusen mi daytoy aparikot. Naibagak man daytoy ka ni Oliver. Ngam di kagdanag. Ta protektaran ka kini Jinky.
Pasensya kayon. No nariribok kayo gapo kanyak. Awan anyaman na deta, Elisa. Sorry. Pasensya kayon kanyak, Richard. Kas itinakunak. Awan anyaman na. Richard, adda kotse di taan nakapark. Ni Oliver. Wingag paiso. Di kotse ni Oliver dayta. Adda ni Oliver di tabalay ni Madam Christina. Ala, bumabakan dito yung kotse. Ket mapankan. Agur-uray kan ni Oliver. Richard. Ingkan, Elisa. Pinanawak da Oliver kan Eliza, tapno makapagsarita da adwa, amiga. Kat ni Richard, saan pa'y laang arimwar iti kotsena? Ur-urayan na ka di arumwar ni Oliver di tabalay mo. Sakbay arumwar iti kotsena? Wano, palpaliiwan na ka di dagitidwa. Amiga. Oh, piiman mo ti anak ko. Maasya na kankwana, amiga. Amiga. No apay-pay lang amin ani Eliza, tinakariknaan na iti ayat. Impod no ni Richard ka ni Oliver, nga iso ti ama ni Angel. Kan imbaga na saan da nga agasawa ka ni Eliza. Amiga. No apay, nalabit adakkel ti makagapo. Piman mo ti anak ko. Anya mo ten. Nagado a babae di ta mabali na pagpilian ti anak ko nga ayaten. Ngam apay at inubi apay ti kabsat na. Ay, no maminsan, naangaw ni gasat ako nada. Anya itan ti mapasama kiti anak ko. Sigurado, masaksaktan iti daytoy agundaway. Amiga. Mabitla ang amiga. Mapanak iti ayan na. Ibagak arumwaran iti kotsena. Kat sumreken dito'y balay. Anak, rumwarkan dita kotsem. Nakadubog iti manibela. Agsangsangit nga ta. Richard, anak, rumwarkan dita kotsem. Sumrektan dita balay, anak. Adain sa ganak a merienda. Mama. Anya pa'y laang tararamidem dito'y anak ko. Umaykan, umunagtan dita balay. Sige, Mama. Sumaruno akon. Dagdiretso ni Richard iti silid na amiga. Talaga ama di tirik nana. Natural. Ay ayatin na ni Elisa. Dayta tiga puna. Amiga. Kasano itan? Itala ang makitak ti anak ko akastoy. Kaslaawan gaganay gayan na. Gaputa ay ayatin na ni Elisa. Dayta ti rason, amiga. Mama Marita, jaklat ta makontak ti cellphone ni Oliver. Kaano nga gawin? Kailiw kon. Nakasangpot dan manipod pa nagbakasyon da. Kasta tinakuna ni Romeo. Ngamadda ka no napanan ni Oliver. Kat di na mo no sa dino, iha. Sa dino tinapanan ni Oliver, Mama? Di kagda nag-iha. Sumangpot tumat lang ni Oliver. Apay, di na ka di kailiw ti anak mi? Siyempre, kailiw na iha. Imposible asaan. Sige, Mama. Uray ka sumangpat ni Oliver. Wan, iha. Tamadamdama pa'y sumangpot tunday chay. Naamwamon ti pudno, Oliver. Ngam di namat kayat asawan. Nga agtuloy latta ti relasyon ta. Jack, itulog ka mapukaw kay tibiyag ko, Elisa.
Jak ipaidam ti anak ta. Tasika ti amana. Ngam di na kaya tasawan nga agtultuloy ti panagayat ko kan ka. Ken di namat kaya tasawan aka na yunam ti umay di ti pagnanaadan mi. Elisa. Kuna aklangan. Nagbalin ka aparte tinapalabas ko. Kat agpatinggalaang dita. Uray niya pa iti bagbagam. Jak itulok ang mapukaw kay tibiyag ko. Gaputawan sa baling ay ayatek. No di si kalaang. Kaya't naasawan. Talaga ang managing bubukod ka, Oliver. Awan sa bali apang panunutam. No di tibagim. Elisa. Kasanon ti anak yu ka ni Miss Jinky? Kasanon ni Miss Jinky? Jak talikodan ti anak mi. Ipaay ko ti pagrabanga kas amana. Kat ni Miss Jinky? Saan ko nga'y ayatan? Kat nakasaganak nga agsakripisyo gapukan ka. Uray laksi din nak ni mama gapukan ka. Awan mabaling ko. Oliver. Panghasim, di na ko manliglikan. Nang runatad na anak ta. Sikat irumbang nga ikalaysak. Gapota sikat yayayatek. Kaya't kumat nga ibaga, Oliver. Sardengan na kon. Elisa. Tiimak, Oliver. Elisa. Di nakarakupan, Oliver. Amangan numalukag ni baby. Amumat nga obak ni baby. Elisa. Mariknak iti panangagakukan ka. Asyak pa'y lang ti ay ayatam. Elisa. Oliver. Di kagdanag. Santo ang mariribok ti biyag mo. Ay ayatan ka unay. Di kagdanag. Taprotektaran ka. Sardengan na kuman. Ikalay samon ni Miss Jinky. Sardengan na kon, Oliver. Pangasim, tasaan kan nga agpakpakita kanyak. Elisa. Nalpasan ti amin kadata, Oliver. Maawatam ka di. Nalpasan ti amin kadata. Napanan ti kutsi ni Oliver, amiga. Sige, ingka kitaan ni Elisa, amiga. Tamapanak iti sila ni Richard. Kasaritak ti anak ko. Wan, amiga. Sige nga, Rod. Amuam no anya tinagsaritaan da Elisa ken Oliver, amiga. Kayat ko amaamuan. Sige, umalatiw akon di tabalay ko. Richard, anak. Napanan ni Oliver. Mama. Amok amasaksaktan ka. Gaputan na bayag ang nagsarita da Oliver kan Elisa. Aklonak, Mama. Talaga masaksakit, anak. Agim-imunak ka ni Oliver. Anak. Ngamawan gapo na nga agimunak. Gaputasan kami mat nga gayan ayat ka ni Elisa. Anak. Mama. Kayat ko nga agawan ni Elisa kini Oliver. Ay ayatem ni Elisa, anak ko. Ngam mo nga inton agangay. Agbaliw to matlaang tiriknam kan ko na. Ngamin, makasarak kanton iti mas na saysaya at ababai aparakan ka. Mama. Iso adi mo ko maitulok a makarikna ka iti saem, anak ko. Ti panunutom ko kat may salaang ni Elisa apagayam mo. Kat agpatinggalaangan dita. Gaputa di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na. Tasaan asika ti linaon ti puso na. Wan, Mama. Amok dayta. Ni Oliver ti ay ayatan ni Elisa. Kasano nga taa masulbar dahi ti aparikot mo, anak ko? Saan nga taa nasaysayaat no pumanaw laangan ni Elisa?
Iti kasta, saan mon amakit kita? Anya? No siyakla ti masurot. Nasaysaya at laengen nga agsubli ni Elisa ijay lugar da. Tapno di mon makit kita. Iti kasta, saan kan amasaksaktan pa'y? Agsublingatan ni Elisa iti probinsya ang naggapuan na. Gagayem, di uliwayan na dinggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.